thokozane emakhaya amakhosi amakhulu sanibonani. uNkulunkulu abe nathi unyaka sewuphelile singene unyakeni omusha ngo-2024. Amakhosi amakhulu siyathokoza. Ngiyanibulisa emakhaya intombi kaPhunga noMageba uZulu omnyama ondlela zimhlophe. Ngiyanibulisa yazi ngijabulile angazi ukuthi ngicale kuphi. Amakhosi amakhulu. Nkosazane Yamanzi Zanemvula lokhulumayo uMaZulu abambiza ukuthi uMaZulu. Siyabonga uNkulunkulu sigcinile kule minyaka esibuya kuyo nakule minyaka esibuya kuwo kwaze kwafika isikhathi samanje. Ngithi happy new year bantwana basekhaya. Happy new year, simbonge uJehova, simbonge umenzi wabo bonke, umdali wezulu nomhlaba osiphe lethuba futhi ukuthi siphinde sidibane kwamaZulu emakhosini. Amen. Bathandekayo, namhlanje akukho okuningi engizokusho, but bengifisela unyaka omusha, unyaka ozoba nezibusiso. U-2023 bongasimuhle kakhulu to the effect ukuthi nami ngike ngaphatheka njengomaZulu. I had a food poison, bengilele flat for 4 weeks. Sidraina ipoison ngoba nathi siyinyanga ama-challenges abakhona akusidala nje usukumile. I think kunama-langanyana ngisukumile sikhiphile, siyathemba njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu akahlula ilutho. Hayi into ey'ncane lezo bantwana basekhaya, into ezibakhona efieldini nje ukuthi nje abantu bakushiye kushefa, ngisho abantu mabakuphonsa ungashayeki bayenza konke kungenzeki bakufake ekudleni. But sizayenza ngoba siphila kulo mhlaba. Namhlanje before nje ngikhuluma okuningi ngithi ngiyabonga umusa kaJehova, ngiyabonga uNkulunkulu akahlula ilutho. Baningi bebafisa ukulibona lolu suku kodwa balibonanga. Nami bengiphathekile ngigula ngomaZulu, nabo namhlanje ngipholile. Ngibonga bonke uNkulunkulu abose bonke sonke isandla esimlekelelile ukuthi ngiphakame embhedeni ngibuye, ngoba phela izwi likaJehova liyangidinga ngibuye ngizosebenza ngoba bokububi bazalwane, bokububi bantwana bedlozi, bokububi kakhulu, hayi kancane. But ngiyambonga uJehova, ngibonga bonke abalaphi, bonke abantu abazile bangiphakamisa sokunzima, ngoba vele kuba nesikhathi la kwayo nenyanga kumele ilashwe ukuthi lento yenziwa yona ukuthi uNkulunkulu akahlula ilutho. Kodwa kuko konke ngibonga umenzi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, ngoba kungasiwuye ngabe uMaZulu akekho. Amakhosi amakhulu siyabonga. So namhlanje ngizokhuluma ngama-challenges enwatholayo amathwasana, abantu abahambayo bathi baya kuma-mentors or baya kugobela bayolungiselwa ngemimoya yabo. Abanye laba bayothwasa ama-challenges abawatholayo mabafika esigodlweni. Angikhulumi ngama-challenges sokuthi ogobela abanye abantu bayanithebula or cha, angikhulumi ngalawo. Ngikhuluma ngama-spiritual challenges. Immediately mawusu-accepte i-calling yakho, mawusuyiphatheka ijeni yakho, kulaqala khona impi kamoya, ngoba number 1 usathane akafuni ukuthi uNkulunkulu awine, umoya oyingcwele uwine. So immediately mawusuthatha uphatheka yojeni, kakhulu kulaba beladi, izanusi, amakhosi, abathandazi, ngikhuluma ngabo kakhulu namhlanje, but ngisazokhuluma nawo amandawo. Mawusuphatheka ijeni yakho, kuba khona nama-forces khona manje eza ngamandla phezu kwisimo sakho sokuphila. Number 1, mawungena nje lapho kuloyo mentor wakho or vele sowuphakamisa imimoya yakho sekakusiza, wazi ukuthi kuzoba nemimoya, kuzoshaywana manje. Usathane naye umile, ufuna ukubona ukuthi lento oyicalayo uzoyimela na. Ngapha umoya oyingcwele naye umile, nethonga lakho indemidlini nalo liphakathi liyakulwela. So into engiyi-experienceile kubantwana bami babathandazi mabangena la, there were forces bokuba nempi, nabo ngabatshela mabafika la ukuthi guys, nazi ukuthi manje selikhalile iqilongo, manje selingene la iqilongo lenzani liyakhala ke manje yonke indawo, imimoya, the waves zambile ke manje ukuthi
Yebo ngiyachubeka kanjalo bantwana bami bathandekayo. Mawuqala uthathe masuqala uphakamisa imoya yakho, imimoya emibi izoza ik-attack, you'll experience ama-attacks. Uzucabanga ukuthi hayi man, yazi lokhu ngisesekhaya bobo right manje hayi ngiya-attackeka. Imimoya izoza ive phela naye ifuna ukuthi uyiyeke lento, angisho lento oyitalayo. Nabo bayasho ukuthi sizoke sibone ukuthi uzoba yini, bazokulungisa. Imimoya izoza, the dark angels will come and fight you. Umoya engcolile izoza, abathakathi bazoza, bonke abantu bazozama ukubhlokha ukuthi ubone ukuthi hayi ayikho lento ngiyayeka. Those are the challenges enizitholayo-ke manicala ukuphatheka ijini yenu. And iyenzeka-ke lento noma ungena sometimes ephehlweni uqala ukuthatha umsebenzi wakho, you'll have those attacks mawungena. Ngoba ungakhohlwa ukuthi generation and generations imimoya nokulwa bukhona. Mawuqala uthatha ijini yakho, kunamadlozi amnyama angafuni ukuthi uyenze leyo nto leyo, ngoba bayazi ukuthi mawuyithatha le jini leyo uzogeza isikhwama, uzoyenza lokhu, ususa amanzi amnyama uyenze lokhu, yabo ulungisa insamo yonke into. So kunemimoya engafuni ukuthi lezo zinto lezo yenzeke, so you'll experience ama-attacks. Secondly, kuzoba nemimoya or amadlozi wakho mawasaphakeme ngoba vele bowamakhulu. Wena mawungathandazi or mawungakhona ukuba appliza kahle or ukhuleke kumveli incane, ama-attack ozoba nawo oqala ukuthi idlozi lakho lizozibona lilikhulu ukudlula imento yakho or ukudlula ugobela. Likhohle ukuthi uye lamanye amadlozi wakho akuthumele kugobela ukuthi anisize, liphakame isithunywa siphakame ini, akulekelele ubusanusi bakho yonke into yakho to be obedient as a shaman or umndawo or ini. But kunaledlozi elizoza litshele ukuthi wena umkhulu kugobela, uzibone nawe so umkhulu kugobela. It's either you want to attack ugobela or uyamzonda ugobela. So that's why you must be careful maningene ephehlweni, nisifundisa ukuthandaza nokuphahla. Nibancengela abantu benu ukuthi yes asali ukuthi nibakhulu, kodwa size kulo muntu ngoba sifuna ukuthi asilekelele, angisho kule jeni yethu, ngoba kumele at the end of the day you must get a mentor or ugobela ozokusiza, ngoba ezinye izinto angeke ukhona ukuzi-self initiate. Khona ezinye izinto where you need a help, regardless ukuthi maybe abantu bakho bakhulu kulo muntu abakuthumele kuyo, kodwa kumele bazithobe, uwo kumele ubatshele ukuthi hayi phela size la ngoba sizofuna usizo, ngakho-ke ngicela sizithobe, angisho into enjalo. Ikakhulu kulaba babakhosi kuyenzeka-ke lokho, utho ukuthi phela inkosi nenkosi, inkosi yakwaNdebele, inkosi yakaMswati, inkosi yamaVenda, inkosi yani maseziza la kithi oZulu, mina ngiyinkosazane, hayi zinazo bazozibona babakhulu, yayibona into enjalo. Bakhohle ukuthi cha ngingaba inkosazana in this generation ukuthi ngizaleke ngumfazi, kodwa labantu engihamba nabo amadoda, uyayibona into enjalo. And then or nabo bazitshela ukuthi hayi thina sibakhulu kuboZulu, thina singabomkhatsha, or thina sibakhulu kuboZulu singabomgwezane, singabomahlanga, uyayibona into enjalo. So mawungene ephehlweni uyawancenga amadlozi wakho ukuthi okay, angisho ngiyazi ukuthi kumele silungiselwe manje-ke sesingenile kaMaZulu. That's why ngithi abantu before beza la ngicela ukuthi bahambe bayokhuluma namadlozi wabo, kube yiwo avumayo, at least iziphe 2 weeks yokuphahla makube ufuna ukungena kaMaZulu, kube yibo abavumayo ukuthi uze uqala uphahlele bakhabo mama wakho, kubomalume bakho, ubuye uphahlele nakhabo babakho separate, kube yibo abavumayo. Nomuza la ubatsho ukuthi manje senyaka kaMaZulu ayosilekelela, so that nalo idlozi lakho mawusungene la kaMaZulu lingafuni ukungilwisa, lisebenzise wena. Sesiyachayisana manje ngamakhanda, wena sowuzibona unamandla ukudlula mina, wena soyangizonda ufuna ukungibulala, wena sowubona lokhu. Imimoya amadlozi angcolile asafuna ukuklinwa. That's why mina umuntu makafika la endlini first thing enyenzayo ngiye ngihambe ngiyosusa amanzi amnyama, ngigeze idlozi, ngigeze umsamo, ngenze yonke into. Ngenzela leyo nto leyo ukuthi manje seniqala manje niphatheka ngokomoya, ukuthi manje ithonga nalo seligezekile, ngoba what's the point ukuthi ngikhulise usangcolile, uyayibona into enjalo. Okay, so those are the challenges bantwana basekhaya. Awuboni ngani ukuthi kugcwele ejwayelekile ukuthi amathwasane agcine alwa. Thokozani,
awuboni ngani kujwayelekile ukuthi amathwasane alwe nabogobela, kujwayeleke kakhulu lokho. Idlozi lakho mawuphahla lethwa intambama ekseni ngabo 3 ngabo 4 mawuqeda ukuhlehla or ngabo past 4 uyahamba uyophahla everyday, ukhuluma nabantu bakho ukuthi bantu bami sizile sifikile la sizokhula, ngicela ukuthi nizehlise sithole lento esiyifunayo. Mase sitholile into esiyifunayo sizohamba nathi siyobusa. Angisho njalo, angisho niza la kimi ningamakhosi nami ngomakhosi. Vela yekho inkosi efuna ukugobela inkosi ngoba izokutsho ukuthi thina siyinkosi. Kodwa mawuze la kwamanye amakhosi kwelinye ilizwe la kaMaZulu, ningamakhosi kwamanye amazwe, mase nifika la kumele nizithobe kulelizwe lami, ningamakhosi nami ngiyikhosi. Nizithobe ukuthi nikhona ukulungiselwa, labantu benu balungiselwe, bese maniqeda nihambeke senihamba nobukhosi benu obunjani obuphelele. Yebo khona it's common ukuthi ngingakulungisela mina, kodwa uthola labantu ohamba nabo bakhulu ukudlula abami. Nangu no John the Baptist wabhabhadisa uJesu, but kwathiwa ukuthi uJesu mkhulu kunobani, kuno John the Baptist. Lokho kuyenzeka, but kumele ukhulume nabantu bakho ukuthi phela sihluphekile, sesifikileke kaMaZulu, sizocela ukuthi kube uyo oyenzani osilungiselelayo. So those are the challenges ke manifika Ephehlweni, abantu abaningi abadibana nazo spiritually. Noma ugobela amuhle kanjani, aziphatha kahle, angantreat, aniphatha right, but kuba yidlozi imimoya. First uzoba nama-attack kakhulu futhi hayi kancane. That's why kumele uthandaze, that's why kumele uphahle. Uzoba nama-attacks, uzobona izinto ey'thusayo, but leso stage leso sihlala boma 4 weeks, minimum of 2 to the maximum of 4 weeks siyadlula. And then after this uqala idlozi-ke manje, but ke kuzoba khona le dlozi listoti-ke okumele wena ulokukhulula. Labantu laba bebaphila la emhlabeni, labantu bebaphila la emhlabeni, uyaphahla, uyakhuluma nabo every daily, uyakhuluma nabo imihla nemihla, uyaphahla ukhulume nabo ukuthi thokozani bogogo nabomkhulu, sizokhula la. Hayi ukuthi uMaZulu usiphethe, uMaZulu uzosilekelela, asihlanganise namakhosi wethu aphezulu, aphinde asihlanganise namakhosi wethu asemanzini, abaluzi abasentabeni, abaluzi basemanzini. Uyazithoba mayusigodlweni somunye umuntu, awumdeleli ugobela wakho. Angeke ukuthi une-teacher, a lecture uphinde uyidelele, ikunika ama-assignment awenzi, kodwa ungene ku-lecture uthi ufuna ukuphasa, ufuna uku-achieve i-honors degree yakho or i-doctorate yakho, kodwa mawusufika phambili you don't want to participate. So you pray, imimoya iba khona, you pray. That's why I insist mina before umuntu ngimfake edlozini ayenze umndawo or amakhosi or isisuthu, ngibaqala ngeladi, ngibaqala ngokuthandaza, ngokusanusa ukuthi bakhuleke, sicale eladini bese siya edlozini. So phakamisa umndawo wakho, uhamba uyobharula udlitwaso or uyenza amakhosi wakho or uyenza isuthu sakho, bese mawuqeda ugcina futhi eladini ngemikhuleko. Ngoba idlozi lakho mawulishadisa ngengilosi lifike lingakuhlukumezi nawe, lisebenze kahle, lazi ukuthi awusebenzeli ebumnyameni, usebenzela kuphi? Ekukhanyeni. Yabona mawukube vele wena let's say uthatha umndawo awufuni ukuthi uhlanganise ngemithandazo, hayi vele sizobona imihlolo. Hayi, umndawo uyawushadisa ngomoya oyingcwele, idlozi uyalishadisa ngomoya oyingcwele. Mawuqale ngey'thunywa zakho kahle, bese maqeda ulungisa idlozi lakho, urephe ngey'thunywa, umndawo wakho uyazi ukuthi nakanjani vele sisebenzela kuphi? Ekukhanyeni. Kuba dangerous makube awuhlanganisi umndawo wakho ngenkolo, ngoba vele thina-ke abomndawo hayi, niyazibonela nani ukuthi abantu bomndawo banjani. Kuzosukuma amadlozi angqokile akwenza izinto zobumnyama, uthakathe uyenze yonke lento leyo, ngoba vele wena azange nje idlozi lakho walihlambulula, azange uhambe ngemikhuleko. Ukuthwasa akunankinga, ukuliphuza uliphalaza awunankinga, okwesiko, ukwenza isiko lakho yidlozi, ngoba ngeke wena ube inyanga uhamba nabantu abadala ukuthi idlozi ungadluliseli kakhulu umndawo. Ungaba umthandazo bomfundisi umndawo makube ukhona kwamele uwenze, kodwa
kodwa umndawe akahluphi. Umndawe uyakhona ukuyothwasa, ugida umnguni uliphuza uphalazi, wenze yonke into, uparule, bese mawuceda-ke uyaqhubeka futhi ngamakhosi wakho, uyaqhubeka futhi uba umfundisi, uyaqhubeka uba yisanusi, uyaqhubeka. As though lento le ifuna uyilaphe. Umndawe uyaphakama afuna ukulashwa. Makalashiwe kuzokudecide idlozi lakho nalabantu ohamba nabo ukuthi yimuphi imimoya yakho esebenza kakhulu phezu kwakho. Makube vele wena wawumthandazi, uzoqhubeka ube umthandazi, umuntu wakho uhlelelele. You understand? So umpholisile umndawe, so ulaphile idlozi. Phela wena mabakhethe wena awuwenzeli wena, uyenzela ithonga lakho lonke, iya amakala le generational not cases or namakala or ini. So lapha isigodlo sonke makube bokunamaqala ukuthi umndawe kufuneke uthalashwe, bakhetha wena ukuthi uyowenza umndawe uqede. You understand? Yenza amakhosi futhi uqede, uyenze isuthu futhi uqede, uyenze isikharanga uqede, bese uyenzani mawuceda? Uyahamba uba umthandazi. Ye mina gogo, mina angithandi ukuba yinyanga or isangoma. Ngiyazi ukuthi nginomndawe, singayenza kanjani lento yokubypass umndawe. Ngikwenzisa ithunya mawuceda uhamba uyokhuluma uMaZulu ukuthi uMaZulu akenzi zona, ngile kuya kwenzakalanga nix. Makube unomndawe gogo, thokoza ndawo weshewe uzothwasa. Mawuceda ukuthwasa uzobuyela-ke manje uphakamisa amakhosi wakho, uphakamisa ithunya zakho. Angeke uyocala ngonzunza, angeke ucale kunzunza ungakalaphi umndawe. Umndawe it's a gateway. Yebo umndawo kabili, khona abantu kumele bawuparule umndawo, laba benza umndawo lo ugido vele ufaka idumane ekhanda. Khona abantu okwamakhosi umndawo wawo ophothulwayo, bawuyophakamisa amakhosi. Umndawo uyaparula, umndawo uyaphothula. Mawumakhosi uyawuphothula umndawo, kodwa makube vele unobunyango bongomo obunye nobunye, yebo umndawo uyawuparula. Umndawo mawukhona mele ulaphe, angeke uye ku-initiation yakanzunza ungakalaphi ini umndawo. Uzolapha, uzolifaka idumane makumele ulifake, ngoba maybe ubutsonga abakini or ukushona abakini or yini. You don't know ukuthi le move or ubuswati or yini. You don't know ukuthi le move phela sibuya kude, bakhona labantu. Umlaphi ayihlalele lapha bese maceda uyaqhubeka uyenza ithunya zakho gogo. Hayi ukuthi wena sowusebenzele ubumnyama. Idlozi alihambi ngobumnyama, idlozi uyaligeza, elithotshiliwe uyalikhipha. Yeah, it's a pity benithi happy new year yinde le topic yinde, and angisesemningi kakhulu la ku YouTube, but yeah, those are the challenges bogogo. Umndawe uyawenza uparule, mawucede uphakamisa ubusanusi bakho, uphakamisa ubufundisi bakho, siku-ordain, inkinga ayikho. Uyawenza amakhosi wakho, uphuze uliphalaze, uthwase ube yinyanga ngamakhosi, yonke into mawuceda uphakamise ubufundisi bakho. Uyayenza yonke into, idlozi uyalipholisa ngoba ukwazi ukuskipha idlozi usebenze ngethunya kuphela, but mawuceda uyahamba lo uyaphahla. Mawuphahla idlozi makube kunomndawo komele uwenze umndawo iyandlula lento. Nathi namhlanje sibahle, amen. Sicale lapho, angeke kusho ukuthi sibuya khona. Yebo sibuya khona. Mina ngaliphuza ngiphalaza ngomndawo, mangiceda ngahamba ngayenza amakhosi, ngayenza nesuthu. Namhlanje ngiyaphila, akunankinga. Nayibona into enjalo, akuna shortcut edlozini bantwana basekhaya. Kakhulu ama self initiates. Yabona self initiate, mina ngayenza self initiate close to 8 years. Ngabona ukuthi hayi ngiba delayed. Wakhani-ke idlozi lisukuma ukuthi ayisho wena bowuzenzela ngokwazi kwakho. I the waiting uNkulunkulu afuna ngakhona wena you were doing things in your own understanding. Ngisukumisa-ke idlozi ngahamba ngaya le Malelane eSwatini naseMozambique, ngahamba ngayothwasa. Mina lo bengithi ngiyinkosi ngwakaZulu thina sithwasa. So bantwana basekhaya 2024 senzeni into right, makhosi amakhulu. Masenzeni into right, uNkulunkulu abe nani, unyaka ube muhle. Unyaka osiphathele iprosperity. Siyambonga uJehova kuyo yonke into esiyenzayo. Makhosi amakhulu, makhanye nikhuleke noma nisekuthwaseni nikhuleke. Ngoba vele labo labantu laba amadlozi wethu, abantwana bakaJehova. Yonke into ekhona la emhlabeni ilawulwa umveli ncango.